Lapha ke ngiyabona ke lithuthumele vele into le ngani buhlungu kakhulu. Ngikhumalo baba bani? Ngibaba ukhumalo. Ekhumalo. Wena ke? Moyo. Inkomazana. Libantu lapha sizwe abaningi besifonela lasedorobheni bekhala bathi abasela madlelo. Amadlelo asehambile, asefensela inkomazeni ebusika sebezisabela ngoba indawo esincane. Uhamba njani la? Lavuma yini ukuthi kuzofaka ucingo lini inkomo zenzidle endaweni encane? Hayi, asizange sivumelane. Into yabuya isivele isileyo ndlela sesikubona sekuyile. Sazama ukukhulumisana ngokuthi akulungiswe kodwa akusalungisekanga ngendlela efanele ngoba akuzange kuvunyelwane ngendlela efanele. Bavumelana bona ehlathini ngkhona ngale. Hayi lapha thina kusika sizange sivumelane kuhle. Ku6 lapha uvumelana lapha? Hayi, azange sivumelane nje. Uzwa njani manje ngalokho? Vele siyathuthumela ngoba into le yavele abayilungisa bona lo sobhuku esithi kayazi. Antu yakubo. Into enhle esigabeni ukuthi abantu bahlale phansi, baqale bakhulume babonisane. Kungabi labanye abakwenza izinto. Khona kwakungathi la nxa sebesithi bayasitshela bayakubhoboza sivele ucingo solungisiwe kudala kuyabe ku right khona lokho. Nxa kade sibesithi lina nxa lifuna aphume ufuyana omele libhadale imali. Uthi limnike lapha ukuthi la livulele lingene. Liyavuma yini umeli libhadale? Hayi, asoze sivumelane lakho ngoba imali kungaze kuthiwe kupha $100. Nxa ungela $100 wena usuzathiwa neqiniso kwethiwa ngoba ula $100 mangweni. Kodwa wena indawo lana ngeyomuntu wonke ongela nkomo lenkomo ozaba lenkomo kunyaka ozayo. Le nkomo eyodwa khathi le nkomo ngo100. Okufanele ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefuna ukufensa ngemali yakhe sivumelana ukuthi nxa ufensa fence inkomo sizazifaka lapha phakathi okufanele siqale sihlale phansi sikulungise sivumelane siku-ground bese kusuka ke kuvunyelweni kusiwa lungiswa lokho. Into singayitsho esivumelana ngoba okumele sikunanzele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlule kuyashiwa ngathi ngamadlelo akhe enkomo. Uyakuyadlisa ngathi sikhangele khona lokho. Sikhangele khona lokho ukuthi kusho lokho. Uthi wena uyakuvuma yena? Hayi. Hama ngokuvuma. So lifuna inkomo zezikhululeke zidle abesifuna khona emadlelweni nini. Lizayenzani njalo ubusika bungabuya ke phela amadlelo mancane la lizayenzani? Ziyakuyanga. Kodwa sesikhuluma kuthiwa ubaba esikesakhuluma la uthi hambani evula igedla inkomo zenizidle lingavumi lo. Lizayenzani? Ngwakhona apho baba ngkhona. Uthi sifu. Usikhosana uthi lingavula igedla la liswa ukuthi livule zidle lazo phakathi. Zingakudla phakathi. Ukuvula igedi nxa lingavula igedi kube sokusiba sengozini ukuthi wena igedi zingene inkomo phakathi bangazitshova ziyele emaphoyintini zidle wena ungakwazi sokule into okumele ukuthi into yakhona ufuza lombaba ebantwini kukhulunywe nomthetho ungene ukuthi nxa kusiba nje akube nje kuvunyelane kuhle ngomthetho oqondileyo. Kungabi labanye abangani into yakhona kibo bayayivuma ngale kodwa kwabanye abantu incindezela abanye abantu ngendawo yomuntu wonke.